I pozdrav Cibri, pozdrav Kimi, dobrodošli u još jednu epizodu. Kao što vidite, danas igramo Far Cry 4 Editor Map. Dugo me nije bio sam u Nemački, pre 4 dana sam se vratio. Evo, danas će da snimamo Far Cry 4 Editor Map. Ovo je mapa što sam ja napravio. Ajde, krenemo. Kao što vidite, u ovoj mapi smo ubili ovog tipa. Srušili se s ovim avionom. I srušili smo se blizu ovih. Naša misija je da odemo do tamo, ali nisam stavio, da odemo do tamo, da uđemo u helikopter. Prvo sve da obeležimo. Ovo sam malo, nisam još dodao, ću da dodam. Vjerujem da ih valjda ima još jedan ovdje, ali pobegao je dok sam ja objašnjala. Ima i snajper. Da ga privučemo ovdje. Pogrešio sam ovdje. Izvinite što ovako pomeram ovo slučajno. Blag. Izvinite zbog ovog pada. I pozdrav ljudi, evo nas opet, počeo sam opet igru. Wow, šta se ovdje desilo? Te odlete helikopter. Evo mi reći, srušio se. Baram barčat. Šta? O moj Bože, moram negdje drugdje da stavim. I evo ljudi, evo nas ponovo. Snimam 2 minuta, ali ja ovako sam namještavao 2 sata. Ovo kad smo ubili, uzet ćemo pušku. Tamo nam je emisija kod helikoptera. Znate šta, mrzim ga se. Evo onaj čovjek tamo umro. Mrzim ga se. Ovako raziću. I mrzim kad ovako padne. Kako me nije primetio? Headshot. Evo. Ups. Sad moramo da bežimo. Svi su umrli. Evo, završili smo misiju. Ajmo opet da resetujemo. Kao što vidite, mi ovdje ubijemo ovog. Mi smo pali sa helikopterom preko ovih stena nekako, ne znam kako. I misija nam je da se vratimo kući sa helikopterom. Sad moram pažljivo. Moram negdje da ga sakrijem. Nek ide dole. Ovo evo ga ja. I tamo vidiš šta je. Ne tu. A dobro, ne.
sve čisto ne razumem. Kako? Kako je sjedno ovdje? Ne možemo ovim putem gdje? Ne možemo. Visoko. Wow. Izvinite što se ovako završio klip, ali to je to bilo za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem, lajkujte, subajte, u sljedećoj epizodi 100% snimamo Far Cry 4, ali ne editor map, nego ovako. Možda editor map, ne, nisam siguran.